Duty na tapadong guys. Romeo Kulon ni Agi. Sakay lang ta guys kay murag ka po yung naglagaw guys. Oh, na ako sa Sulatan na Padogo sa 13C guys na sakay lang mo guys kay init yung panahon guys. Katong kong mga idol diyan sa Asturias, sa out ko Ramil Indoy, Vincent Renalusa, Alro Otex Australia, Inteng Balik Patro, si Makloy Dalogdog, Vernon Dalogdog, Tulantay Pista, Fred Bahardo, Otex Australia. Shout out po nila. Og si Munching Dalugdog. Og Sante Lechonan, shout out po ninyo mga gwapo. Support mo sa YouTube channel Jupen Pastority. Subscribe na niyo. Dali lang. Thank you.